everyone, welcome back to my channel and thank you so much for clicking on this video. Re bolela ka Lwandle le Mmakhumalo mo ileng gore Mmakhumalo ba nya go tseba gore ga ka be ile gore Lwandle o kemišeditše go swara se ileng gore maemo ileng gore ba mo file ona na ka ge ile gore ke ngwana Maqele wa moshimanyana wa mathomo ke ngwana mosadi ya mathomo jwale o fiwa maemo a le gore ke yena a tshwanetseng gore a diete pele jwale Lwandle a bolela gore yena o ikemišeditše gore se papa ga wa mo fileng sona a tšwele pele ka sona bothata ke gore Maqele ga a dumelane le se ileng gore o tshwanetse gore a se dire Maqele ga a dumele gore le segwana la gagwe le tshwanetse gore le sware marago le eme pele le e be Nkosana jwale Baba Mseleku mo file molamola a re wena o tlo swara ka mo motseng jwale Mmakhumalo ba nyeko tswa gore o ikemišeditše gore o tlo kgona go a swara maemo ona ka gobane ga tšhala ya swara ka kwa ile ngwana mathomo gore le ka motseng wa gago o tlo kgona go ba emela jwale ka moshimanyana mathomo e be monna Mseleku a mo emele ke ngwana mosadi ya mathomo o tlo ema le ga tolla Baba Mseleku Lwandle a bolela gore mmaka ga a dumele gane jwale gore ke sware tse ileng gore papa ka o nyaka gore ke di dire jwale a ke tsebe gore gona mo ke tlo dira jwang ke dumelana le papa se ileng gore o ntlhaloseditše mara ka side la mma ke sa emetše Maqele gore a dumelane le se ileng gore papa o re ke se dire jwale gore Lwandle somewhere somehow o kgona go kwešiša se ileng gore ba re a se dire ka gore Maqele o ba lela ka ena a bolela gore Lwandle ga ya ge ke mmotša se ga a kwešiše ene gape le go peleng gore Lwandle o boletše gore yena taba ya Izingane wa e rata ebile o nyaka gore e diragale so magare ba la gagwe a ratana le ona mabedi ale o la le pregnant ya nang le 7 months o la o mongwe o la le yena o momsa ba re o pregnant gane jwale gore ke se leng gore o dumelana le sona Lwandle o ikemišeditše go tsena ka gare ga Izingane re tshepa gore o tlo ba kaone go na le pumelelo o tlo kgona go communicate le magare ba ileng gore o tla ba ne le ona ka gobane o šetše a na le magare ba mabedi mohlomongwe o šetše a ba boditše gore basadi ke tlo lenyala le ba babedi ka ge ile gore le pregnant Baba Mseleku o re bana ba gagwe o mongwe ba shimnyana ge o motho a ka ba pregnant mosadi wa nyadiwa so gore ba swantse gore ge ba ratana le motho ba ikemišeditše gore ba mo rata motho o ka gore ge ile gore a ba morate ba tlo mo nyala ba rata ba sa rate yena a nyaka gore ngwana gagwe a hwelele ka ntle a nyale ke banna ba bang e leng gore a se ba Mseleku ngwana gagwe a tla be ka ntle Bele Maqele yena o re ngwana ka emanyana ka tšeo tša gore o tlo emela lapa la Mseleku gane jwale o sa le o monnyane gore Maqele o tseba di-challenges tša go ba Nkosana gore go tlo diragalang kwa pele ge ile gore wena o tlo emela Baba Mseleku mohlomong go ne le dilo tše e leng gore o tlo kopana le tšona ka se kgone go di facer yena Lwandle ka ge ile gore o sa le o monnyane o sa gola re tla bana ge nako ntše ya pele gore go diragala jwang. Thanks so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe.